Charles Baudelaire je čuveni francuski svetski pesnik. On se rodio 1821. godine, a umro je 1867. Charles Baudelaire predstavlja prekretnicu u istoriji književnosti, naročito u poeziji. On je izmenio shvatanje književnosti. S obzirom da je promenio jedan uobičajeni do tada senzibilitet u stvaranju i pogled na svet koji je potpuno drugačiji, Charles Baudelaire zaista predstavlja jednu takvu prekretnicu. U Manifestu simbolizma, koji je izdat 1886. godine, Jean Moreas kaže da je zapravo Charles Baudelaire prethodnik, rodonačelnik simbolizma. Kao što smo rekli, on ima poeziju posebnog senzibiliteta na koju je na neki način uticala i njegova biografija. Iako nam nije cilj da na biografski način proučavamo umetnička dela, nije zgoreg reći nekoliko reči o samom životu Charlesa Baudelairea. Otac Charlesa Baudelairea je umro dok je Baudelaire bio veoma mlad i majka se preudala za neko vojno lice, tako da su Baudelairea poslali već kao mladića na razna putovanja po Indiji i po drugim egzotičnim destinacijama, što će ostaviti na neki način, bio je u Africi i Indiji, i ostavit će na neki način trag kasnije u njegovom stvaralaštvu. Vratio se u Pariz, ali počeo je da živi jednim boemskim životom. Družio se sa alkoholičarima, sa prostitutkama i sa ljudima, poročnim ljudima. Na kraju on je bio na neki način, osjećao se odbačenim iz sveta, odbačenim od ljudi i umro je u Belgiji od moždanog udara. Ono po čemu je Charles Baudelaire najpoznatiji jeste zbirka pesama Cveće zla. Ova zbirka pesama je izašla 1857. godine i izazvala je velike skandale u tom periodu u Francuskoj. Kao prvo, tu zbirku pesama nije niko hteo da objavi i Baudelaire je imao dosta problema dok je došao do izdavača. A kada je objavio, nije se mogao ne suočiti sa raznoraznim optužbama. O čemu zapravo govori zbirka pesama Cveće zla? Zbog čega je ona ostavila jedan dubok trag u istoriji svetske književnosti i zbog čega je proizvela toliko kontraverzi? Pre svega, osnovni motiv ove zbirke jeste suprotnost između ideala i stvarnosti i upravo u ovom naslovu imamo spajanje ta dva antipoda. Dakle, cveće kao simbol nečega što je pitomo, mirisno, lepo i zlo koje predstavlja potpunu suprotnost toga. Dakle, cela zbirka se nalazi u jednom jazu, u jednom ambisu između te dve krajnosti i u pokušaju možda prevladavanja toga i nalaženja rešenja. Sam naslov ove zbirke predložio je Charlesu Baudelairu jedan francuski novinar, Hippolyte Babot. To nije toliko bitno, koliko je bitno da je ovo treći naslov koji je Charles Baudelaire osmislio za svoju zbirku. Prvo je hteo da se zbirka pesama zove Lezbijke. To je taj kult neprirodnog koji Charles Baudelaire ima. On je recimo bio poznat po tome što je farbao kosu zeleno u tom periodu, što je bilo nezamislivo, kao što je homoseksualizam u tom periodu javno eksponiran bio nezamisliv. Takođe, imao je devojku crnkinju, što je opet bilo, da kažemo, skoro blizu skandala. Znamo da je koristio opijate, droge i tako dalje. Dakle, hteo je prvo da nazove lezbijke, međutim, kasnije se predomislio pa je hteo da da naslov zbirke Limbovi. Limbovi, a šta je limb? Znamo u Danteovoj božanstvenoj komediji da se prvi krug u paklu, predvorje pakla zove limb, a to je, u prvi krug pakla su zapravo smešteni svi oni ljudi koji bi po svom delu i životu mogli da budu u raju, ali nisu kršteni. Limb zato predstavlja određenu vrstu granice i u tom smislu je upotrebio Charles Baudelaire ovaj naziv, ovaj termin, limbovi. Dakle, kao jedna granica, kao jedna ivica između nečeg što je plemenito i nečeg što je zlo. Međutim, kao što smo rekli, na predlog jednog francuskog novinara dao je naslov zbirki Cveće zla. Ova zbirka pesama ili poezija u njoj nema ničega sentimentalnog, lirskog ni mekog. Vi recimo možete čitati njegovu ljubavnu poeziju i prosto ostati u najmanju ruku iznenađeni ili zgroženi. Ako čitate njegovu pesmu koja se zove Strvina,
da sad ne bih čitao, eto samo ću dati osnovni motiv, on se šeta sa svojom dragom i vidi leš, strvinu jednog umrlog psa. I onda do detalja opisuje kako taj leš izgleda, kako se tu nalaze muve, crvi, kako smrdi i tako dalje. I onda se obraća svojoj dragoj i kaže joj da će ona jednog dana tako izgledati, ali da će on i tada voleti. Dakle, vidite kakav je taj senzibilitet. Nema ničega mekog, nema ničega lirskog, naravno da nema ni reči od patetike. Ipak ova zbirka pesama je proglašena satanskom. Mi ovde imamo pobunu protiv nekih osveštalih vrednosti, protiv morala, jer sam ovaj ovde jedan od naslova zlo govori o tome. Tako da Charles Baudelaire dolazi na optuženičku klupu. Od 13 pesama koje su optužene, da tako kažemo, 6 pesama su i osuđene. Iz zbirke pesama Cveće zla moralo je biti odstranjeno 6 pesama. Charles Baudelaire je ovim sudskim procesom samo dobio na značaju i na popularnosti. U drugom izdanju zbirke pesama Cveće zla nije se pojavilo tih 6 pesama, ali se pojavilo novih 25 pesama. Kritičari su govorili da je ta zbirka anatomija dna života. On će tu imati različite pesme koje recimo govore o ljubavi prema prostitutki koja nema ruku. Dakle, to anatomija dna života podrazumeva da je onaj najniži sloj društveni sa kojim se Baudelaire inače i družio i živeo po svojoj volji, pripadao je aristokratskoj porodici, imao neko nasleđe, ali celog života nije imao novca. Dakle, da ona predstavlja život takvih ljudi, ljudi koji su na nekoj vrsti ivice. Inače, Baudelaire u ovoj zbirci pesama veruje u prirodnu čovekovu izopačenost. On veruje u snagu zla. Pa evo jedan citat koji kaže: najčistija lepota rađa se iz zla. To zlo o kome Baudelaire piše je bilo nešto novo. Do tada umetnost se smatrala vezom između bogova i ljudi. Njena funkcija je bila da oplemeni čoveka, da ga uzdigne. A tada u stvari dolazi Baudelaire koji kaže da lepota potiče iz zla. Nama je poznato da postoji u antičkoj Grčkoj određena vrsta trijade, a to su lepo, dobro i istinito. Sve što je lepo, to je i dobro i istinito u isto vreme. Sve što je dobro, to je lepo i istinito, i sve što je istinito, to je lepo i dobro. I evo dolazi Baudelaire koji razbija tu trijadu. Mi smo razbijanje te trijade već imali pomalo, načeto u samom romantizmu, ali potpuno razbijanje takvog pogleda na svet donosi zapravo Baudelaire. Jer on ovde spaja lepotu i zlo. A mi smo od antičke Grčke imali da je lepo i dobro nešto što je spojeno. Kakav je odnos prema lepoti kod Baudelairea, mi ćemo vidjeti recimo kada on u pesmi pisoar, u muškom WC opisuje kao fontanu. Od tada se pojavljuje polako i estetika ružnog. Dakle, upravo će Baudelaire najviše uticati čak i na društvo, da se ta estetika ružnog afirmiše. Tako da mi danas imamo situacije, recimo, da ljudi idu u pocepanoj odeći i da je to u stvari moderno. Da namerno, recimo, stavljaju po minđuše, piercing na različita mesta gde to možda objektivno nije lepo, nego ružno, ali iz tog ružnog se govori o estetici ružnog. Recimo, različite frizure koje su takođe do tada bile nezamislive. Dakle, sve to Baudelaire pokreće kroz svoju poeziju i naravno on će biti veoma praćen, bit će veoma popularan i u svetu književnosti ljudi će pisati po ugledu na njega. I ta estetika ružnog koju donosi Baudelaire zaista će se afirmisati tada, pa i do dana današnjeg će biti, tako kažemo, popularna kod mnogih. Inače, šta je zapravo, koji se pojmovi vezuju za njegovo stvaralaštvo? Recimo dandy, kao i splin. Ko je dandy? Sjetimo se, ova pojma je imao Aleksandar Sergejević Puškin u svom Onjeginu, gde on govori da je Onjegin dandy, čovek koji se ulepšava, čovek koji vodi računa o spoljašnjem izgledu, koji po 3 sata ostaje pred ogledalom, ali koji sa druge strane je usamljen. Upravo je dandy sam Charles Baudelaire i njegovo shvatanje pozicije umetnika. On je, dakle, smatrao, u stvari, on se ponosio time što ne prati prirodu jer je zaljubljen u apsolutno. On se ponosio time što je izdvojen od ljudi, iako će mu to doneti
tragičnu usamljenost. Bežeći od osrednjosti, na neki način Dandy ide u ponor, ide u splin. A šta je splin? Splin na engleskom jeziku znači slezina. Nekada se smatralo da je slezina odgovorna za to određenu vrstu raspoloženja, koja je jedna dosada, jedna zasićenost životom, jedna apatija. I upravo će ovaj izraz afirmisati Charles Baudelaire. On je napisao, pored zbirke pesama Cveće zla, i neke lirske crte koje se zove Parijski splin. Osjećanje splina je osjećanje koje je Baudelaire vrlo često opisivao u svojoj poeziji. A taj splin, da tako kažemo, to nije samo dosada, to je egzistencijalno osjećanje modernog čoveka koje podrazumeva jedno zasićenje životom, naravno gađenja za životom, i to je osjećanje koje je suprotno žudnji za životom. Takođe, s obzirom da ima dosta ljubavnih pesama, interesantno je posmatrati samo Baudelaireovo shvatanje žene, kako je obradio taj motiv žene. On kaže da sve što je lepo i plemenito rezultat je razuma i proračuna. I Baudelaire ima jednu žestinu i sarkastičan odnos prema ženi. Zbog čega? Zato što on smatra da je praktično življenje, stradanje i pad. Dakle, sam život se može poistovetiti sa stradanjem i padom. A žena je ona koja rađa, koja stvara život, i zato on ima neprijateljstvo prema onoj koji je izvor života, jer smatra da je život nešto što je neprihvatljivo. Biti sa ženom i biti srećan značilo bi po Baudelairu pomirenje sa prirodom i sa životom. To ne znači da je Baudelaire bio homoseksualac, on je najčešće imao ljubavne veze sa tim prostitutkama, ali u samoj suštini on nikada nije mogao da, u bar svom pogledu filozofskom na svet, da voli ženu kao biće, jer ona je kriva za stvaranje života koji je sav u padu, u stradanju, u patnji. Tako dolazimo do jednog pisca koji ima, kao što ste vidjeli, jedan potpuno do tada neviđeni pogled na svet. Možda u savremenom svetu mi viđamo i kroz različitu muziku ili filmove nešto slično, ali Baudelaire je bio prvi koji je doneo estetiku ružnog na takav način, koji je to uneo u poeziju, koji je promenio čitav senzibilitet, čitav stil pisanja, opevanja i čitavu funkciju umetnosti. Sve ovo što smo rekli o Baudelairu samo su osnovne odlike njegove poetike i nešto konkretnije smo rekli o toj najpoznatijoj zbirci pesama Cveće zla. Inače, obradit ćemo na narednim predavanjima dve njegove pesme, Albatros i Veze, i shvatit ćemo zapravo o čemu Baudelaire govori. Ipak, njegova zbirka pesama Cveće zla donosi u sebi mnogo više i ružnog i iznenađujućeg i banalnog u odnosu, za razliku od ove dve pesme koje ćemo mi raditi. Može se postaviti takođe pitanje zašto bi neki pisci koji imaju nemoralan odnos prema životu ili neprimeren način življenja i pogleda na svet bili predmet našeg izučavanja. Međutim, iako smo govorili o biografiji ovog pisca, mi ne treba da ocenjujemo umetničko delo po onome kako je čovek živeo, ne treba ga smatrati, ne treba analizirati delo biografskom kritikom isključivo. Sa druge strane, da bismo razumeli neke savremene pojave u ovom svetu i u ovom životu, moramo videti njihovu genezu, dakle kako je sve to počelo. Baudelaire tako predstavlja prvog savremenog u modernom smislu te reči umetnika koji će biti preteča mnogim strujanjima i pravcima ne samo u poeziji, već i u muzici i drugim granama umetnosti. Već smo pomenuli da je Charles Baudelaire preteča simbolista. Upravo pesma koju danas radimo, pesma se zove Veze, može nam dati jedan od glavnih argumenata za takvu tezu. Ova pesma je ne samo donela novi pogled na svet, ona je pokušala da otkrije istine koje su simbolisti zdušno branili. Kako je zapravo viđenje sveta simbolista? U čemu se zapravo nalazi tajna njihovog pogleda i kako mi da shvatimo pesmu koju danas treba da analiziramo? Pa pre svega, simbolisti su mislili da postoji ovaj jedan objektivni svet koji se može saznati čulima. I recimo da je on predstavljen ovom čašicom. Dakle, to je jedan materijalni svet u kome se mi nalazimo, koji možemo spoznati našim čulima, našom inteligencijom. Međutim, simbolisti tvrde
da pored ovoga sveta u kome mi živimo, postoji još jedan svet koji simbolično ovde predstavljam ovom velikom čašom, koji mi ne vidimo. Mi se krećemo u okviru ove male čaše, u okviru sveta koji je ograničen i nemamo taj pogled da dobacimo do apsolutne stvarnosti, do konkretne stvarnosti koja je nevidljiva. Ta konkretna stvarnost je mnogo veća od ove konačne stvarnosti. Ona je nevidljiva, ali ova mala čaša, kao što vidite, ona liči na ovu ovde veliku čašu. Simbolisti su tvrdili da je ovaj materijalni svet zapravo simbol onog duhovnog, nematerijalnog i nevidljivog sveta. Posebno su bitni termini inteligencija i intuicija kod simbolista. Pre svega, čovek shvata da nije samo materijalno biće. On uz pomoć svoje samosvesti, pamćenja, shvata da se ne može svesti na materijalno, kao što se ni ceo svet ne može svesti na materijalno. Zbog toga se pominju ova dva pojma, to su inteligencija i intuicija. Inteligencija nam služi da se snađemo u fizičkim zakonitostima, u ovoj maloj čaši, u ovom svetu koji vidimo čulima. Inteligencija na neki način analizira, razlaže stvari, posmatrajući ih kao statične. Sa druge strane, intuicija je ono što svako od nas ima i što nam pomaže da spoznamo onaj svet koji je van okvira ovoga sveta, koji je bitni, koji je veći, ali koji je nevidljiv i koji je nesaznatljiv čulima i razumom. Intuicija zapravo, uz pomoć intuicije, mi možemo sveobuhvatno videti svet. Ona nam pomaže da se odredimo prema drugim ljudima, prema životu i prema apsolutnoj stvarnosti, kako misle simbolisti. Zato što intuicija obuhvata celinu. Jedan od osnovnih pojmova je životna energija, dinamika. Simbolisti smatraju da je svet u neprekidnoj promeni, da je on jedan tok i da je to jedna celina. Dakle, inteligencijom mi analiziramo celinu razdvajajući i razbijajući na delove, što je neprihvatljivo za pesnike simbolizma. Za njih je jedino prihvatljivo da se na intuitivan način, intuicijom, sagleda celina sveta, da se vide obe čaše, metaforično rečeno, i da se sa ovog materijalnog sveta skida kao sa pomoranđe kora, da se skidaju maske sa površine materijalnog, da bi se došlo do onog istinskog i suštinskog i ono što je bitno. U okviru ovakvog jednog pogleda na svet koji su imali simbolisti treba da analiziramo pesmu Charlesa Baudelairea koja se zove Veze. Ja ću pročitati tu pesmu. Priroda je hram gde mutne reči sleću sa stubova živih ponekad, a dole ko kroz šumu ide čovek kroz simbole što ga putem prisnim pogledima sreću. Ko odjeci dugi što daljem se svode u jedinstvo mračno i duboko što je ogromno ko noć i kao svetlost. Boje, mirisi i zvuci razgovore vode. Neki su mirisi ko put dečija sveži, zeleni ko polja, blagi ko boje. Drugi iskvareni, pobednički, teži, što u beskraj šire prostiranje svoje, kao ambra, mošu, stamjan, raskoš, njuha, koji peva zanos čula nam i duha. Dakle, ovo je ta pesma koja govori zapravo o neraskidivim vezama među stvarima u ovome svetu. Simbolisti posmatraju ovaj svet kao jedan okean. On je spolja miran, ali unutra vrvi od života. Oni žele da proniknu u dubinu, da dođu do onoga kipućeg, onoga što je u dinamici, onoga što je u životu. Ako izdvojimo sad nekoliko simbola iz Baudelaireove pesme i objasnimo ih, shvatit ćemo da ova pesma na neki način predstavlja sam program poetike simbolizma, iako kažemo da je Baudelaire bio ipak preteča, nije bio klasičan simbolista. Priroda je hram, kaže on. Zašto je priroda hram? Ovo je jedno gledište po kome pesnici treba da otkriju ono što je tajno. I pesnici postaju sveštenici. Postoje nekoliko vrlo interesantnih citata koje su pesnici simbolisti govorili. Oni kažu, da se o realnosti često govori racionalistički površno, bez ulaženja u njenu tajnu. Pesnici poput magova treba da prodiru u samu bit života. Pravi pesnici skidaju koru po koru sa pojava, dok ne dođu do samog jezgra. Tako da pesnik ovde ima jednu funkciju sveštenika. Pesnik je posvećenik koji čini da slepi progledaju i gluvi čuju.
Prvobitno pesnik je onaj koji ima veze sa nadstvarnošću, sa onim što stvarnost delimično ili simbolično predstavlja. Iako su se od pesnika putem profesionalizacije odvojili sveštenik, sudija, monarh, pesnici danas ostaju jedini pravi sveštenici. Zašto su oni sveštenici? Zato što je priroda hram, a hram je građevina koja je u vezi sa onostranim, sa nadstvarnim, sa nadprirodnim, sa božanskim. I pesnici zapravo predstavljaju sveštenike, a umetnost predstavlja religiju. Ceo ovaj svet na neki način ima nešto što je onostrano i što je metafizičko, da tako kažemo. Dakle, poeta je tvorac žive stvarnosti koja nadilazi stvarnost u kojoj živimo. Zatim kaže, priroda je hram gde mutne reči sleću. Šta su sada mutne reči? Mi možemo ovu sliku posmatrati ili simbol na nekoliko načina. Možemo u mutnim rečima videti simbol za čoveka. Čovek jedini ima sposobnost govora i zaista on je na neki način mutan, zato što se u njemu sudaraju racionalno i iracionalno, inteligencija i intuicija, nebo i zemlja, dobro i zlo, tama i svetlost. Međutim, ovde će pre biti da je reč o tome da Baudelaire govori o rečima, o snazi reči ili o odnosu pesnika prema jeziku. Kakav je zapravo položaj jezika u moderni i kakvo je shvatanje jezika? Pre svega razlikuju se običan govor i jezik poezije. Običan govor je oruđe racionalnog, on je istrošen stalnim ponavljanjem. Zato jezik treba da bude poetičan, jezik pesništva. Pesnici moraju da sazdaju novi jezik, jezik novih simbola, koji će predstavljati mostove do onoga sveta koji je nevidljiv, koji je nadstvaran. I zapravo poezija služi tome. Mi možemo reći da su ove reči mutne baš zato što postoje reči koje pripadaju govoru, koji je izanđao, istanjen i koji se troši u svakodnevnoj komunikaciji, a sa druge strane postoji jezik poezije koja predstavlja most kao onostranom. Dakle, to mutno predstavlja spoj svetlog i tamnog. I to je zapravo pozicija pesnika moderne. Stvaranje novog jezika, da se kroz jezik nasluti intuitivno. Dakle, nije poenta da se objasne pojave, nego da se naslute, da se putem fenomena dođe do suštine, putem simbola, koji na neki način skrivajući otkrivaju. Kaže da te mutne reči sleću, one su na visini. I ovde zapravo imamo tu vezu između onoga sveta koji je, da tako kažemo, izvan male čašice, koji je iznad nas. Sleću sa stubova živih. Dakle, taj pravi svet je na visini i mi ne živimo u pravom svetu, reči su jedina veza. Treba reći da je muzika kao najapstraktnija umetnost bila primarna kod svih modernista, a naročito kod simbolista pa i kod Baudelairea. Vi ćete vidjeti da je njegova forma stvaranja, da postoji jedan ritam, jedna melodioznost, melodičnost, da je pokušaj zapravo da se kroz reči, kroz ritam dotakne muzika, jer muzika je apstraktna, jedina nas muzika može dovesti do stvarne istine, do apsolutne stvarnosti koju mi čulima ne možemo da registrujemo. Zato je bio između ostalog naglasak na formi kod pesnika moderne i na ritmu. A ritam ovde služi, simbolisti kažu da priroda nema ritam, ali da čovek ima određeni ritam, da pesnici treba da prepoznaju taj ritam i da uz pomoć ritma hipnotišu onoga koji čita poeziju ili koji sluša poeziju. Dakle, poezija postaje jedna vrsta hipnoze, dovođenja čoveka u stanje intuitivnog i racionalnog da bi se spoznao svet. Zatim kaže da je ovaj svet zapravo šuma simbola. Već smo o tome pričali. Dakle, kaže čovek ide kroz šumu kao kroz, samo da citiramo, kaže, ko kroz šumu ide čovek kroz simbole, što ga putem prisnim pogledima sreću. Dakle, kao kroz šumu idemo kroz simbole. Sve ovo što vidimo predstavlja simbol onoga nevidljivog i zaista tako treba da shvatamo stvarnost. Ovde imamo jedan interesantan umetnički postupak koji se zove menjanje agensa i pacijensa. Šta zapravo znači? Ako su stvari u ovom pojavnom svetu koje mi vidimo, ako su oni samo simboli, evo šta kaže u pesmi, kaže
ko kroz šumu ide čovek kroz simbole, a ti simboli, a to su drvo, kamen, vazduh, nebo, dakle to su sve simboli i ti simboli, kaže, čoveka putem prisnim pogledima sreću. Vidite, uobičajeno je da čovek u poziciji subjekta, da čovek gleda drvo, ali ukoliko, ovde Baudelaire napravio jednu zamenu, on kaže da simbol gleda čoveka, dakle drvo gleda čoveka, tako da pacijens ili objekat uzima ulogu subjekta ili agensa, a agens postaje pacijens. I to je jedan nevjerovatno modern postupak u umetničkom smislu koji će recimo koristiti u srpskoj poeziji, naročito Vladislav Petković Dis. Na kraju, kaže, ko odjeci dugi što daljem se svode, u jedinstvo mračno i duboko što je, kao noć i kao svetlost. Dakle, sve te stvari, sve mutne reči koje su veza od onog sveta, svi simboli na ovom svetu, sve se to stapa kroz odjeke u neko jedinstvo koje je kao noć i kao svetlost bezgranično. I to je opet upravo ova priča o celini. Jedinstvo, sve je jedinstveno. To je jedan od osnovnih postulata Baudelaireove poezije, između ostalog, dakle da je ceo svet jedna celina i da se ne može razlagati. Zato je intuicija u nadmoći nad inteligencijom koja zapravo samo analizira i razdvaja celinu na delove. Dakle, sve što postoji stapa se u jednu celinu koja je jedinstvena i koja liči na noć i na svetlost. I onda imamo na kraju ono što je čuveno, da boje, mirisi i zvuci razgovore vode. Dakle, taj svet sam po sebi, svet simbola, jer kaže ogromno ko noć i kao svetlost, boje, mirisi i zvuci razgovore vode. On hoće dakle da kaže da u ovoj stvarnosti mi moramo da dođemo do onoga što je suštinsko, jer oni vode svoju egzistenciju na jedan način koji nama nije poznat. I kakvi su sad ti mirisi i boje? On kaže, neki su mirisi kao put dečija sveži, zeleni ko polja, blagi ko boje. Pazite, kako miris može biti zelene boje? Ovde imamo određenu stilsku figuru koja se zove sinestezija. Ali pre toga samo treba pročitati jedan citat Baudelaireov u vezi sa ovim mirisima, bojama i zvucima koji vode razgovore. Kaže Baudelaire, čitav vidljivi svet samo je skladište slika i znakova kojima će mašta dati jedno relativno mesto i vrednost. To je neka vrsta hrane koju mašta treba da stvori i preobliči. Tako je u stvari za Baudelairea ovaj objektivni svet samo izvor mnogih analogija koje pesniku služe za stvaranje novog sveta. Dakle, ovo je izvor analogija. Mi imamo tu analogija, znači slično. Sve je na neki način povezano i slično. Šta je zapravo sinestezija? Rekli smo da miris ne može biti zelen. Kaže, miris su neki ko put dečija sveži, zeleni ko polja, blagi ko oboje. Oboja je muzički instrument. Kako miris može da ima nešto što je zvučno u njemu ili nešto što je vizualno? Upravo Baudelaire je bio poznat po korišćenju sinestezije. A šta je zapravo sinestezija? Sinestezija označava saosećaj, odnosno pojavu da draženje jednog čula izaziva osjećaj drugog. Drugim rečima, na spoljašnje stimuluse koji su vizualni, recimo, reaguje se čulom sluha. I vi recimo ako sad vidite neku boju, umjesto da vidite vizualno boju, vi čujete zvuk. Dakle, to je sinestezija. Sinestezija se na jedan metaforičan način tumači univerzalnom analogijom. Šta je to univerzalna analogija? To znači, pošto je svet celina, univerzalno znači opšte, jeli? Analogija znači sličnost. Sve je u vezi sa svim. I sve je deo jedne celine. U tom smislu postoji mogućnost da se ukinu granice između čula. Jer nema granice između čula, nema rastavljanja na pojedine delove. Svet se može shvatati na različite načine svim čulima i te granice se na neki način gube. Naravno, rekli smo da je Baudelaire koristio i opijate i neke droge i stanja u tim opijanostima doprinose ovom psihološkom stanju sinestezije. Ali to je posredno. Ono što je filozofski bitno jeste da je svet celina, da postoje univerzalne analogije na osnovu kojih
zapravo mogu da se brišu granice između svega, jer je sve jedno celo, samim tim i granice između čula, pa se okom može čuti, uhom se može videti, ili se, ne znam, nija svojim njuhom takođe može slušati. Granice ne postoje. Možda samo još treba reći da je ova pesma sonet, već smo rekli šta je to sonet, pesma koja je sastavljena od 2 katrena i dve strofe od 3 stiha, to su tercete. Treba reći možda još da je, šta je simbol? Simbol je stilska figura koja označava nešto pojedinačno, koje sugeriše nešto opšte. Drugim rečima, ona označava nešto konkretno što upućuje na nešto apstraktno ili skrivajući, kao što smo malo pre rekli, otkriva. Pesma Charlesa Baudelairea Veze je jedna od najpoznatijih pesama u istoriji književnosti, baš zbog toga što nudi jedan poseban pogled na svet u kome je sinestezija nešto što je potpuno normalno, u kome je zamena agensa i pacijensa potpuno dopuštena i u kojoj se kaže da sve što vidimo zapravo predstavlja samo simbol onoga što je stvarno, a to što je simbol nije stvarno, ono je samo veza ka onome što se treba saznati da bi se proniklo u tajnu postojanja.